Ah, masha Allah. Wanda solidarity shine ya bada has. Masu ta ana amsa na recreation. Gani zuciya yara. Merci Mohamed. Beaucoup de là. Maradi. Vous avez les chefs de Bermo là, les chefs du groupement Kelta Marquez, les chefs du groupement Pel Bororo, Mala Umaru, et les chefs du groupement Tasso Sawa. Excellence, on est honoré de vous recevoir. Baba Niger Ajamo, Kajo Yampe, Yampe to Shombi, to Allah Balla, Allah Rena. Il y a une donation. Moi, vous rendre hommage au combat héroïque qui est fait au nom de la possibilité, pas pour vous-même on le sait. Donc c'est le cadeau de la population. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين مستقيم هذا الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحون اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين اللهم انصر سيدنا عبد الرحمن ثاني برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انصر بلادنا نيجر من كيد الماكرين وحسد الحاسدين وبغي الفاجرين وقلقل المنافقين اللهم انصر سيدنا عبد الرحمن ثاني برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انصره على اعدائه اللهم انصره على اعدائك واعدائه اللهم انصره يا ارحم الراحمين يا من اخرج ادم من الجنه ونجاه ويا من در ايوب وشفاه ويا من جعل اعداء لموسى ونجاه نجه من كيد عدوه نجه من كيد عدوه ويا من سلم ابراهيم من نار نمرود سلمه يا رب العالمين سلمه يا رب العالمين سلمه يا ارحم الراحمين يا من اخرج يوسف من غيابات الجب وزينه بالحسنى يا قديم الاحسان احسانك القديم يا دائم يا قيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, allez-y après. Il ne faut pas, moi je suis en train de faire du travail. On se rappelle. Au revoir. Mun je ke bani wahala
wallahi tun yake ba Sandar ta bado mana ita. Babu selfie ana ga maka. Sandar ta bado mana ita. Shi haka da ake sai. Ko ne Allah, Allah ya gada mu haka. Sandar ta bado mana ita. L'NDP le plus respecté, le plus souverain. Excellence, Monsieur le Président, vous avez la délégation de l'UNVP régionale de coordination Maradi. On est avec le président Alassane Gato qui va vous décerner un sabre dénommé sabre de victoire. Suite à vos efforts, à tout ce que vous avez fait pour l'Afrique, en général le Niger. Excellence, l'UNVP est avec vous, en sa tête, le président Alassane Gato. En ma qualité ambassadeur du Niger, Monsieur le Président, vous avez le soutien de tous les Nigériens. Merci. Vous pouvez compter sur moi. Inch'Allah. Merci. Comment le président est magana? Oui, oui. Ya sai a kuma can. Wai, balle wana kungiyar fono kaya ina no hauya. Yo che mi portare con? Dai wa mu gina mi. Mata mota ko garage. Kabla bolo kon sama. Ko ya kan, ko na kan. Hey,